That's why I wouldn't call myself basically just a writer. Tomas Antonič je avstrijski pesnik, pisatelj, glasbenik, filmar, multimedijski umetnik. Študiral je nemško književnost in filozofijo, je raziskovalec na Univerzi na Dunaju ter na Stanfordski univerzi in Kalifornijski univerzi v Berkeleyju. The first novel I've published in 2012 was written with a Finnish artist, Janne Ratia, and that was more simple. That we, for example, we had two main characters of a story, and he wrote a chapter from the perspective of one character, sent me his chapter by email, and I responded by writing the next chapter where the other character is in the focus. Deluje zlasti na področjih eksperimentalne literature, multimedijskih presečišč glasbe, vizualne umetnosti, poezije, montaže, improvizacije, spontane proze in drugih tehnik na osnovi naključij. I will tell my story with a shotgun from now on. Unendlichen, 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 unendlichen Loop. Die Fädennamen fliegen nicht hierher. Selbst wenn du sie nicht aussprichst. Hey, 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 what's going on here? Nekatere njegove novejše knjige so Medved v kunčjem krznu, Joe 9/11, migljajoče jamske risbe ogabnih nočnih ptic. In Kirchen, Moscheen, Synagogen und Tempeln huldigen sie einem männlichen Gott, und ihre Waffen allesamt sind fallisch, wie ihre Wolkenkratzer und Ideen. Quellen des Irrsinns, Hunger nach Macht, Zeichen der Schwäche, ein kriegerischer Hüpfmarsch in der Wüstentanzschule. Tomas ljubi ustvarjanje v timih, tandemih, pisanje v skupinah prinaša vznemirljivost jam sessiona. Je kot improvizacija in način spontane stvaritve in to je pot, na katero bi se morala podati literatura. That's a very nice experience because, as I said in the beginning, like there is something happening between two minds that creates a third mind. Opišejo ga kot literarnega aktivista z Dunaja. Sam pove, da je bog tekstov, ki jih napiše, sam avtor v smislu, ki ga je ta beseda imela v španskem baroku. Nekdo, ki nekaj premakne, impresario.